Terkublai pi baroki perlok belakai game Free Fire. Hang dengan peni pi kumno ban top dau ID ka game jong pi. Ki bon ki perlok ki bala komen nga ki bala text nga leng baki WhatsApp. Baki la ne ban top dau UID la da ki don ni ka Google Pay la ka Paytm jong pi. Te hoi pila ban top da ka Google Pay la ne ka Paytm jong pi da pila de ban register yo mobile number po bank account jong pi. Tekran peslam ek pot pi kepada pi ban I like but share ya kan ke channel sakiway ki perong pi kenang ba menyo mensim susu ban snai ki video sepang ki Free Fire. Te ban pintu ba pila ban lek chapo Google Chrome. G S H O P India.com. Ini pila lap ya kan ke website pila ban klik nang ne. Hadin nang ta sanyon player ID. Dengan tho eu player ID ni. Te perlok wat bakla yau ID jong pi knang ba kan poi ka diamond. Hadin nang ta sai login. Lada ulat ti kna la dei ID jong pi sanyon login. Hang ne ka pan ya pi ban enter ya ukat password. Ban enter ukat password pila ban yo ukat password da ka pitit na kanek website MTCG game. Ngan klik nang ne hadin nang lanyon nang ne kanela minga sakaway ka page bangan tit ya oni ukat password. The page by step what skip kanek video kanang ba pinomis ya ki point ki bang hikai ha kanek video. Te perlok hang ne ka ek badan kam kelapoi hak ne website pila banjit nang ne ken Indian rupee haksin ka bani kong pi kan USD re pia banjit nang ne ka Indians India INR ka bobot India rupee te hang ne ngan jit tang ka bak sispa tingka bangan top up yo nu ID kalong kumno ni page kman. Tesenyon ni ka ba pijit yakni ki diamond hang ni pila arab ni bonus hang ni da ka ba top up ya ka ba arspa sipo pinyo arpway plus arpway kemut pinyo no arspa lifeway teliu diamond da top up kene ba sispa san pulreu tingka dengan top up be dengan ka ba nyo pu pratingka nganyo sispa sipo teliu diamond bonus bonus sipo dengan klik boy adinang tangan I go to card. Te hang nei pila ban pendap yau email jong pi ke email ke ba pi penukam hak pun. Te ngan ai da ke email jonga hadin nang ta setik kene ka I read and agree to the term. Sanyon go to payment. Te hang nei pinjit ya ka method ke ba pi ban siu pi sa ban siu leng ba ka Paytm la ni Google Pay bat ke ngan nyon kene e-wallet kemut e-wallet nda pila klik nang ne pila ban siu leng ba kini ki Germany ki PhonePe ki Airtel Money nang ta ki Paytm nang ta bat ki hang ki don kat ka ba pidan hang ne pila ban choose da kene ka Paytm tengah don dau Paytm ngala ban choose Paytm te de nang ta ka ai nga kumne bangan secure pay nganyen kena secure pay. Te perlok hane kalau orang hane please your order. Tekannya ne please your order. Kalau ai ngap processing. Ne pila ban tho ya mobile number pi uba pi register bat ka bank. Senyan proses. Te ruan way message ka phone pi pila ban tho ya nu message bawan. Message udah kendai san arlai nang ta double 2 kendai san arlai RR jadi nang ta sai verify hadin ba pila de ban verify te ka ong ne pila ban nyon kene p te hadin ba nyo p ka ai nga processing payment. Te abai hadu bakan dalong ban proses lene ban complete. Te pi yang tu kalau poi ru kawai ke message bangala de ban siu ya kene. Dengan I finish
Baik direct kapok ka email ke jonga ban check ya kata ka message ke bawan. Mo pila bandai ka email. Te perlok wat bakla ha kapor ba pi tho ya ka email khnang mau kan wan ka message. Te ngan refresh ya ka email menta. Te perlok pihak ban update chua ya ka email jong phi na po Play Store. Hadin ba pila de ban update saap kumba ar nilai minute. Kan wan kanika message ka ba ong hangni MTC Gaming Code Delivery. Te senyon hangni nang ta phin le kumno phin copy kan copy ya kanika code ya unu number tang ya unu number ubran ar jaka kumtu senyon copy dengan link biang ha tu website ka ba ngapni phi nadu mene gshopindia.com hadin ta te kapan biang ban enter yo ID hangne la ne pila ban enter da ID la ne ke game ka Facebook te gapan kamsuk e phi ba phin top up ye gi prolog jong phi phia ban ai da UID prolog hangne phi hangne bathok card password sapis hangne yo tu card password sapis yung hang tu bala phila da ban copy menta te sanyon confirm te kumba pilih ngala de ban nyon process hangne te klai hangne transaction success te tang kumne perlok ba phin le yakane tenre kane kampat kut te pe hado bukut ngan pe ngan check ya ka free fire jonga kala point em kane ke diamond hapo ka game mo kan poi be chispa sipo tli diamond dengan proof phi ngan open be direct ya ka free fire jonga hni bien. Te perlok hang ngala de ban login ya ka game jonga te kumba pili ngadon hispa sipong tuli u diamond te kene website kalong ka real website wadam ting ni website namar kene website kalong ka babha nak benta jong pi perlok ki balakai game free fire te kublai sibon ba pila page hadu bukut jong ni ka video te ngangai philayo ya ka jing tip bat ya ka jing hikai ka babnia na kene ka video wala kalong pajrong ka minute ndai philape ya de bukut kublai phi barok ki perlok nangi ai susu ya ka jing kersan yang phi dak ba philai phi share bat ki subscribe ngan wan ra susu ya ki video ki balong hikai phi bat ki ba ajing mentoi phi ban page ru tengini keduk pat ha ka next video kublai sibone